biyya kana keessatti sanuu iyyuu Itoophiyaa deebi'u osoo hin taane seera biyyaa kabajjee mana hidhaatii ba'uudha. Bakka sadiin gara ta'uu baatetti mootummaa kana falmuu qofaaf waraana adda bilisummaa Oromoo sappoortii godhuu qofaaf mucaan kun hidhamee biyyatti yoo ka deebi'u taate ummata Oromoo hundaaf salphina guddaadha. Namni amma booda Oromoodhaaf uf kennee qabsaa'uun jira jedhee yaadu. Gatii kanaaf jecha warra OMN illee dubbisaa hawaasa hunda biraan gayaa miidiyaan gugurdaan marti waan kanarraa dubbachuu qaba. Nama kana dhimma isaa jala buutanii akka qorattan asumaan ergaa dabarfachuu barbaada. Daawwattoota kiyya jaalatamuu kabajamoo hundumti keessanuu qabsoo Oromoo keessatti ABO fiin jettanii tishartii ABO kaayannaa hundi kennaa alaabaa isii akka goonaa garanaa kooyinaa garasa kooyinaaf qabsaa'e ABO'dhaaf aarsaa kafale. Sawaa maraan bira dhaabate har'a yoo mana hidhaa seenu maqaa ABO'tiin sanirraanuu ammoo mootummaa Itoophiyaatii kennuudhaaf akkas jedhanii yeroo baay'ee haasa'aa turan. Mootummaa Itoophiyaatii tarakkabamuu dhabee sun rabbitu beeka. Kanaaf sagalee kiyya kana walii qoodaa warroota gugurdaa biraan gayaa dhuftee abbichuu asillee yaa salaam. Doktor Abbichuu kana fa'aa warri TikTokii kiyya gubuu ila mucaa kana agartanii mucaa kana amma keessa isaa nu qoradhaa oo dandeenyeen qabna. Abbichuu Doktor Abbichuu ka jedhu kun isa tokko kana jala deemeetuma miidiyaan irra cufsiisu. Asillee dhufeera baandaa jalqabaati baandaa harreen tokkoffaan isa Abiyyi Ahmad isa doktorii ila mucaa doktora jedhu kana TikTokii isaa jalaa balleessaa mee yoo dandeessa. Maasi galcha ati xilaata Oromooti miidiyaa namarra gubsiisuudha hojiin kee. Amma nama kana nami Doktor Abiyyi jedhu kun Abbichuu ka jedhu kun miidiyaa kiyya sanarra gubsiisa. Guruppii isatu sochoosa biyya keessaa biyya alaallee talaalaakii guddicha maqaa isaa guyyatti gisee 1,000 jijjiiraa yoo fedhe bor ebaluun ta'ee dhufaa yoo fedhe iftaan ebaluun ta'ee dhufaa gisee bara akkanuma na jala deemu. Amma hordoftoota 150 wajjin namni narra gubsiise isa. Nama bakki inni jirullee hin beeku ani maqaan isaa dhaabbataa miti. TikTokii isaa kana yoo dandeessan jalaa balleessa. Wanta akkam fayyadu afaan Oromoon beeka bakka afaan Oromoon beekaa baandaa jalqabaati bakka. Amaara wayya isarra. Amaara agartanii Amaarri amma xilaata Oromootiimi. Jararra mucaa kanatu Oromoodhaaf xilaata. Nama Oromoo hunda guruppii WhatsAppii maalii miseenjariidhaan ummata ijaaranii namni guruppii ummataa sochoosee miidiyaa nurra cufsiisu isa. Doktor Abiyyi jira amma yoo barbaade maqaa biraatti jijjiirata. Namoota akkanaa kana xilaata guddaa Oromoo lafarraa ijoollee teenarra miidiyaa gubsiisu isa adda durummaadha. Namni akkasiin jiru. Namoota akkanaa kana osoo dandeessee ummata Oromoo keessaa qulqulleessite qabsoon Oromoo karaa qabataa jechuudha. Kanaafi nuti ammoo warra miidiyaan gubachuudhaaf dantaa takka qabu miti. Dantaa takka. Na beeka inni ammoo waggaa dheeraa na beeka waggaa 5 guutuu na beeka. Warra kaleessallee Facebookatti illee nu jala ture 10 qabaa. Si beeka baran si beeka baandaa si beeka bakka siin kennu baandaadhaati hojii keetti fufeeti akka dandeesse gubsiisi ana ammoo I don't care dhufeetuma akka coggaarrooftutti likkii sin galcha jechuudha. Sinii galtee kanaaf uummanni keenya bakka jirtanitti hundi keessan waa'ee amma siniin jedhe waa'ee walabummaa irratti miidiyaa Oromoo hunda biraan gayaa walabummaa naga bareedaa seenee tureera maal akka ta'e dhimmi isaa akka qoratamu irratti dalaguun barbaachisaadha bakka jirtan hundatti waa'ee isaa kana miidiyaa hunda biraan gayaa duula godhaa. Daawwitii Mokonnon fa'aa artistii Daawwit kanaan dura miidiyaa irratti bilookii godhaa qoe Ahmadii kana bilookii godha kama dhugaa ka Facebook kiyyan irratti taphate isaa qoe bilookii godheera baga natti himte. Gizee meeqan irra cufsiise TikTokii amma hordoftoota 100 wayii sana jala cufsiise amma bilookii godheera. Sagatee wayiiti nama bada baandaa macarrashaa isin jaa mucaan ammaan bilookii godhe kuni namni miidiyaa kanarratti ummata jala deemee bakka qabsaan Oromoo jiru nanqatu jala dhaqeetumaan riippoortii godha bakka ijoollee kana guruppii qaba ijoollee dubaraa kana gowwaa kanneen agartanii tawaan takka hin beekne hoolaa tannii walii qabee Abiyyiin Ahmaditti kenne biyya alaa biyya keessa bakka inni itti erga jarri bilookii misi godha simarratti riippoortii waanuma sababa hin qabneen siimatanii bara homa sababa hin qabne mootummaa deeggara gizee meeqa amma TikTokii jarri narra gubernaa deebise sababa jarri waanuma hin taane kana akkana waan himan jiru. Bilookii godhee jira yeroo ofis taatu ofirraa bilookii godhee jira akka marattuu maqaa TikTokii hin beeka yoo cufanii dantaan qabnu warri TikTokii namarra cufu mucaa kana fa'aa Doktor Ahmad ka ofiin jedhu kana. Akkasii Oromoo tiyya hundi keessanuu galatoomaa odeeffannoo waqtaawaa haala yeroo irratti saddees irratti guban
فيسبوك وان دكامتي كفيسبوك حساب يون كبو أما تيك توك إلله نجلا ديماني تو مكان متى كنو نروت دامس جل كباني كارو كنا في اللي متك نما بري أرجعتو تو عربي تاني أما صوت تيك توك بري ناكفله مالك أنا جلا دانشي تي بري نجلا دا بتيسي أرسا بيتا كارو وان أرجعتو نجرو كنا ما تيك توك إيرا مالك أنا أرجعتو ميديان كارو يو قدرتين بيتا نكني فايدة كابو سجلين جزء مثلا نما هدو بركا شير والجلا غوداني شير والجلا غوداني نما باي إبركا سجلين كي كنا ميديان برباجيس ميديا يو قدرت بوا كاب إسانو كنا بيكاني نما تشديسي سوفتين كماري بس ساني فارغيته نوتي سجلين كي نبا كمارا تون مدي وماني سجلين كي نفوده ميديا غودار رام ففجأة ناني مرتون نتاكي أكاسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدين جراوند كيسانو كالاتوما ورّي عراواتاتا نمو فولو غودادا odeeffannoon kiyyaarraa oduu waqtaa waan kanniini dhimma masgiida irratti ammoo hundi keessanuu callisinaa keessattuu uummanni muslimaa dirqama keessan baadhaa uummanni Harargee dhimma jimaa irratti adda durummaadhaan jimaa keessan akka isin jalaa wanni hin jenne akka gabayaarraa isin jalaa hin qabamne dirqama keessan bayadhaa isin hin jenna galatoomaa warra gammaan afaana turtan taaptaap gootanii hedduu ulfaadhaa ammas ammoo tiktokii kana sheerii walii godhaa aga gaafa gubaniititti walii qooda yoo tasa kaarawa bananne ammoo foloo gootanii akka kuma galchitan abdii qabna. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeroo gaarii naa qabadha. ቤተሰብን ትቀብራቸዋለህ እየሰደብክ ትቀብራለህ። ሻምፑ ከዛ ሻምፑን እንደማልቀጣ ስለምታውቁ ነው እሷ የምትመዟል። አይ ባይዜ ውሃ አብስሶ መንከባለል ምናምን አለሽ። ችግር የለውም ሁንዱም ትኬት እንደብልታ 11 አሬማ አሳረህ ነው 12 ጋይስ ዮርዲ ሳሚ ቴንክ ዩ ሶ ማች በጣም ምን ወዳችሁሽ ጋይስ ሁንዱም ትኬት እንደብልታ ናጎዳ 13 ሮሚያን ቢያ ሶል ፕራይድ ሎ ቴንክ ዩ ጋይስ ሪንግሪካ 14 ምንድነው በእጁ ያነሳ? እኔ ከእናንተ ጋር መጨቃጨቅ አስጠልቶኛል። በቃ ንገሩኝ። ማነው በእጁ ያነሳው? ከዚህ ያለው ይሄ ልጅ እያየው እኮ ነው። አይበል እሱን አትቅጡት እስቲ ተውት። ይተኛ ወይስ እድሜው ገፍቷል መሰለኝ። ይተኛ እሱ ከዚህ በላይ እንዴት ይቀጣል? ከዚህ በላይ እንዴት ይቀጣል? ንገሩኝ። ንገሩኝ ቅጣታችሁ አለቀ እኮ በቃ ሻወር ሂድና ግባ። ካልሆነ ኤሌክትሪክ ጨብጠህ ሙት። ክፍታት ሙት ከፈለክ አውቆ ነው ለማናደር ዝም ማለት እኛ ለማናደር ሲሸነፍ እንደዚህ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ግን የሆነ ሻወር ልናስገባ አንድ ጥያቄ ብቻ ልጠይቅ። አንተ በእጅ አላነሳማ ኋላ ያለ እግዚአብሔርን ይኸው መድኃኒዓለምን በእጅ አላነሳሁም። አነሳው ያለው እኮ እንደዚህ ስታደርገው በእጅ እኔ ያየሁትን እኮ ነው። ስማ በእጁ አንስቶ ነው እንኳን ያነሳ ሂድና ሻወር ይርግባ ሻው ተረጋጋ። ያቋፍራል ሳሚዬ ዮርዲ ጋይስ የልብ ቅርጽ ይተኩ አያሌና ያሉዳ የልብ ቅርጽ ይተኩ ከንዶናቲ ለመጋይስ አረኑ ደርቤ ቴንክ ዩ ጁሊ ጋይስ ቱ ዶናት ጋይስ ኑ ደርቤ የእሱ አልሞላም። ቤተሰቦች ወጡ እናስደነብራለን። ጋይስ ደብል ነው ማስደንበር ነው። ይሄድ ሻወር ግባለን። ተነስና ሻወር ግባ በእናትህ ሳሚያ Samisha, bro. We love you so much. Thank you so much.
Yordi, we love you so much. We love you so much. We love you so much. Thank you so much. Big respect. Big respect. Yordi, Sami, thank you so much. Guys, double tap. Ayalena, Yaluda. Ayalena, Yaluda. Sami, Yapat. Yoshindiri, Yaluda. Yaluda. Kamera, Yaluda. ልብስሽን ቀይሪ። ሳሚ ነው ሪና አመስግኗቸው። ተቃራው ታሪ ሴናዬ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ማራዬ ይመጣል ልብስ እየቀየረች ማዳም ሙባረክና ማዳም ራቹ በጣም ማስሬ አሜን መሳቂ አሜን። እኛ እኮ ነን ልጆች እኮ ነን። ታነስ በሸንስ እናስገባሽ ኤምባሌ ምርጥዬ ሳሚ ምርጥዬ ወርዲ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ግን እኛ ነን ሻወር ስናስገባ ማየው ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ማለት ነው። በቃ ለምን እንደሆነ ግን አላውቅም። ሸሚዝ አስለብሰን ምናምን እኮ ነው እናስገባት ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ለሚያስጠላ ቃሉ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም አይታየንም ራቹ አንተ ላይ እንዴት እንደሚያስጠላ በእንግሊዘኛ ኩል እንደሆነ ለማ ታውቂያለሽ ብራዘር። እውቀታችንን አይተው ሰው እኮ 1 ሚሊዮን ቪው እኮ ነው ያየደ። አላየህም እንዴ? መማሪያ ሆኗል የኛ እንግሊዘኛ። መዲናዬ ይሄን ደግሞ አሜን። ክፍታፍ እንግሊዘኛዋን እንኳን ተዋት። ምን እንላለን? ተዋት እስቲ እሷን እንኳን 330 በጣም ነው ምን ስንገባ ዮርዲ ሳሚ እና ደግሞ ፍራይዴ ፋሚሊ ቢግ ሪስፔክት ቴንክ ዩ ሶ ማች። ኢትዮጵያ ራሱ ጎዳና እንዴ? የንዴት እኮ ነው እግዚአብሔር ሰጓራ ሲቃጠል የምታሳየው ሪያክሽን ላይክ ዚስ አንተኛ ከኋላ ያለውን በተለየ ጨቁ ነው አለ መሰለኝ ሲያሳድጉ ሰውን በማሰቃየት ይዝናናል። ከኋላ ያለው ልጅ ያስተዳደግ ችግር ነው። እዛው ላይ ሆነ ባንቺ አሜን ባንቺ 10 ጊዜ ነው እንዴ ይሻል እኛ አይዋል ተስማማለህ? እሺ 10 ጊዜ ጋር 10 ጊዜ ስደፋ አሁን 10 ጊዜ አሳየንሽ እና የ6000 አለብሽ። የ6000 አለብህ እያየው ነው። ሌላ ቅጣት እንቅጣ ከፈለክ የ6000ንም እዚህ ላይ አንፈልግ ባሪክ ይፋ እሺ አይዞህ ስራችሁ አሁን እያሳየን አሳየን አሁን እያሳየን እያንዳንዱ ላይ እሺ በል እንደዚህ አይዞህ ሁለት ታይ ዶሮ በላን ወረኛ ሰፋጣሽ አየሽው? ሰፋጣሽ እንዲህ ነው የምናስገባልሽ እ ቀስ በይ እስቲ በእናትሽ ሰላም ቀስ በይ እንደዚህ ከዚህ ጋር ከትከሻሽ ስልክ ከያዝክበት ኤቨኒ ቴንክ ሶ ማች
እዚህ ጋር አይ ማሩት እያሉ ስለሆነ ማለት ነው ራሱ በቃ እሺ 9 ከግማሽ አድርገው እሺ 9 ከግማሽ አድርገው 10ኛው ላይ ግማሽ ውሃ አድርገን 10ኛው ላይ ግማሽ አሁን 6 ወይ አረ ለምን ችግር የለውም ማሰራረጋለን ትጎዳላችሁ አዝነድልህ ነው እኛ አድርገው ችግር የለውም አድርገው ሰመን ትጎዳላችሁ አሰራረጋለን ሰመን